Akenya aingi ni maendeye kuelezea chevacho kumanwa na kikuu cha murutia musumbi Mwai Kibaki vala aingi mamukathi hata we musumbi kwa oyu ula ukalikana wa kwa mawali kuma ingi ala weki na wakoselela utongo ikuma kwa murutia Daniel Moi mwakani uwangilili na ile katuwa maundu ala enendi memulilikana namo ni bamwena kwitikilya utandithia wa bodaboda miradi ya maendeyo tawalanio wa lapset kati wa ingi otondume kuelezea kingina mwingi muno nondu wa musumbi witu watene kurutia Rais Mwai Kibaki ne mundu la wetie bodaboda na mundu la wetie mota ba nzitu ya Kenya for sure ithinde yatene twena thina mwingi muno ithinde yatene amount maema sio ende kuma Kibaki alilisi motorbike sio nzitu ya Kenya ne tunende yenesa muno uchumi wake we muzia sindu siambatanga ovyo ovyo whether sindu ku la yayo lalamika sindu sio twitho sindu nesa lakini ningutunga mubenu munondwa mutongo yuzu ngamea pai mutongo yingi tukona ta Kibaki na kindu kila tono lilikana Mwai Kibaki ni Mwai Kibaki anaye muntu musio muno toka mutambwa ke nondu no atwete tindo toto munduthi tono twa motorbike. Kibaki niwe source ya misie mingi misie mamilioni ma misie ndeno itu ya Kenya nondu kindu kimwe anu bodaboda mateza kulo Kibaki nacho ni kwitha Kibaki ni waetie biashara wa bodaboda na teililikana netulikana kana aetia yasia ni wa witha we tax free utekugwa koti ekana se kwa we binda ya Kibaki nete kuona nesaki kumela wabikeye na kulika kibelane ni maundu maingi wabikeye na kweka ona bala waisia musumbe tamo ine waetie kana tukamulilikana ende tiwo kwana na Kibaki ondo biki otukabike yakwetha tukemulilikana mundu kwitwa Rais Kibaki ni waisia kana nukuka na Kisomo cha mana na kwa kweli ekana kana undula wanenie ni wo kwithitwe ni kwithia ono yuti kwasia kana ile kwitwa 100% transition isu ni misingi wekiye na ciana ni isomete kuma primary kuthi secondary ona kuko vikama university makithia ni mo kwata ma elbu kana mbeza cia mabasari na nitikuona tasi ya mundu na ndongo hii abata sana Kenya tulilikana Kibaki ila wokie no atutetheze sana no etie issues to do with the CDF tie ana CDF before nitulilikana ibinda Kibaki no introduce mundu ma CDF na zaidi ya mbesa nsi with mashinani Kibaki ni nithire ngimukumbukira kwa mundu mengi ala withire kiongozi wa ndino ya Kenya katika wakati wa tamu yake ya urais na ni kiongozi withitwe mundu withi autendetwo kabila Kibaki ni kiongozi muzio nuna tutongoje ndino yitu ne zaite na ukabila na ni mundu netha ezi mundu la wante kabisa. Mwai Kibaki ni waosie economy 0.1 na yete mpaka 6 point something ebindu isi ndo zinenze lakini ndiye sine babalaba na Ukwati